Leo tutaenda kujifunza jinsi ya kutengeneza chupi ya kliniki ya mtoto. Tutaenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona chupi ya kliniki ya mtoto au baby weight sling. Hatua ya kwanza tutakunja, sisi tumetumia kitenge, tutakunja kitenge chetu na upana uwe inchi 9 sehemu zote ilingane. Na baada ya hapo tutakunja kama hivyo unavyoona. Na baada ya kukunja, tutahakikisha kwamba urefu wetu uwe inchi 13. Kwa hiyo tutasogeza mpaka ifike inchi 13. Tayari imeshafika. Kwa hiyo tutapima hapo urefu mpaka kwenye 6. Tutachora chaki na pia upana tutachora tena mpaka kwenye inchi 3. Kwa hiyo 3 tutaunganisha pamoja na hapo kwenye 6 kama hivyo. Itatengeneza V na kisha tutachora duara. Kwa hiyo tutaenda kukata hapo kwenye duara pamoja kuzunguka pembe yote. Kwa hiyo tutakata hapo na tutaichonga hiyo duara vizuri. Na baada ya hapo itakuwa kama hivyo ambavyo unaona hapo. Tumetengeneza chupi. Iko vizuri kabisa. Kwa hiyo hatua inayofuata tutaenda kugandamizia ili zitoke mbili na kugandamizia. Unaweza kutumia lining, mimi nimetumia kitenge chenyewe kugandamizia. Na pia tutatoa mkanda ambao urefu wake tutaweka inchi 33 na upana tutaweka inchi 3 tu. Kwa hiyo tutaweka sehemu zote ziwe inchi 3 na hapo inchi 3 na kisha tutaukata. Urefu inchi 33, upana inchi 3. Kwa hiyo tutakata mkanda wetu wa kwanza na baada ya hapo tutagandamizia tena ili tutoe mikanda miwili. Kwa hiyo tutakunja kitenge chetu tena hivyo mara 2 na tutagandamizia huo mkanda ambapo tumekata sasa mikanda miwili kama hivyo unavyoiona. Kwa hiyo hatua yetu ya kwanza tutachukua chupi ya kwanza ile na kile cha kugandamizia tutaenda kuziunganisha kwa pamoja kama hivyo ambavyo unaona. Na kwa hiyo tutashona upande huu na huu hapo na tutapitisha hapo katikati na hapo katikati. Kama unavyoona tayari sasa tumeshona pande zote, tutaenda kushona na pembeni pote, tutaacha sehemu moja kwa ajili ya kugeuzia. Na tayari sasa tunageuzia chupi yetu hiyo. Tutaigeuza kwa mtindo huu hapo. Na baada ya kuigeuza itakuwa kama hivyo ambavyo unaona. Sehemu zote ziko hivi. Kwa hiyo tutaenda kushona hapo tulipopaacha wazi na tayari tumeshapashona. Chupi yetu itaonekana namna hii hapa. Kwa hiyo hatua inayofuata tutapiga upande huu na upande huu. Unaweza kuweka rastiki lakini mimi nimeamua tu kupiga pande zote mbili kama unavyoona tayari nimeshashona huku na huku. Hatua inayofuata mikanda yetu sasa ile tayari tumeshaishona na sasa tunaenda kuibandika kwenye chupi yetu. Kwa hiyo tunaenda kubandika kwa mtindo kama huu hapo. Huu mkanda wa kwanza unashona hapo kwa mbele na huu mkanda wa pili na wenyewe unashona hapo kwa mbele na kisha unazunguka kwa huku nyuma. Tutaenda kushona hivyo na huu wa pili unazunguka kwa huku nyuma kama hivyo. Tayari tumeshashona na inaonekana kama hivyo ambavyo unaiona. Kwa hiyo mimi nitaenda kuongeza urembo kwa kutumia hizi tai mbili
Kwa hiyo unaweza usiweke, mimi nimeweka tu kwa sababu ya urembo. Kwa hiyo utaenda kubandika hizi tai mbili hapo pamoja na hapo. Kama unavyoona tayari nimeshabandika, na chupi yetu ya mtoto ya clinic inaonekana kama hivyo, nzuri sana na inapendeza. Kama umevutiwa na video hii, tafadhali usisahau kusubscribe, comment hapo chini umejifunza nini katika video hii, ili tuweze kuwa na familia kubwa. Asanteni sana.